heyecanlarını bizden klasajlar. Şaşmaya gider. Diğer arkadaşlar. Bazıları ve arkadaşlar ve otur, yapın, otur. Yedi mi? Bakayım mı? Gel şuradan. Alttan aşağı. Şöyle bir şey. Yol olsun, kutlu olsun, ders olsun, amançılık olsun. Vakitli olalı, şunday kasakonun yaxşı kazayısın. Şunday yoluşçulardan. Hem olur yoluşçulardan bizdenizde. Bağırsın, direktör işlerin basın. Olmuyor. Allah, budaklar dalsınlar, ne konu vakti olasın. Ben gittim bundan, evet. Algılan mı valla? Kızlar, restoranlar. Bir gün bir yakka, bir gün daha yakka, bir gün mutlardan sen bir oylamaydı, kıstan çolmuş sen bisiklet tarım bağlar. Sizlerge de yollar atma. Bu da çakmadı. Şunu dost alıp koyalım. Sizleri de çoğunlukla ay var olduğuna, bunlara da çoğunlukla. Benim kapırı al ilgilen. Eskirinden alsam mı benim? Sen şurada yaşlara öpüşken de koyuyorum.
бардың дагы апатабызда мугалим болгон анан эми жашынакай чоңойтуп өстүрдүк. Барыңарда эле биздин көз алдыбызда чоңойдуңар да. Анан эми мынтип өзүңөр ата эне азыр даже тиги кыздар турмушка чыга элек улуулардан. Кайне, тайта болуп калдыңар. Анан эми акырындап деген турмуш ушинтип акырындап келет экен да, мына силер ушинтип чоңоюп калбадыңарбы? Çok öyle menler var. Ayda çalmışlar. Bütün bir şey yapıyorsun. Ata yok rahmat. Kaynece davet etmeyin. Selam. Ne oturayım ben? Bak otur. 30 yıldan keyin birge üylöne toydum kulağında ne bulayım yakınırak geleyim sigarete dayılırdak vereyim at başını kaybederler anlaysınlar sürdürdüm ırgan beni kara solunuzlar kara solunuzlar
yaşlarım olsun geç. Şimdi taradı, koştu, altın balalı. Şunday mutlu balalı. Şehirmiş sevgilim ay, bir göz koymuş sevgilim ay. Anca dost en kuşkutunla, bari bir sevgilim ay. Çekilmiş sevgilim ay. Vurgula, caman dolmayız, esteşi, bana gizledim, eskeri, öptürken kızları, gelin alışır, ahlaşar, duvar gezgenim, çekilmiş sevgilim ay, bir göz kör sevgilim ay, anca dost en kuşkusunda, bari bir sevgilim ay, çekilmiş sevgilim ay, anca dost en kuşkusunda, bari bir sevgilim ay, çekilmiş sevgilim ay. Hareketler. Aşık dostlar hoş geldiniz. Aşık bereketi çalma çarşılar. Arkadaşım arkadaşlar. Dostumuz Antalya'sın. Çok afay. Бүгін кешімжанның да үйіндеміз. Ошон үчүн бизге классташ балдардын атынан, видео болгону жакшы болду классташ кыздардын атынан кетти. Аны эсе улантабыз. Токтогул сатылган ким болгон? Акын. Токмакын. Толокмондо сиз таптыңызбы? Ким толокмондо сиз таптыңызбы? Айтып берди эле буга, биз жок деп койду го. Сиз таптыңыз эле го. Ошо толокмондо ким болгон билесизби? Акын. Кандай акын? Токтогулдай билесизби? Токмакын. Азамат. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toğustaki deyip bol yaşlar. Evet. Ana, ekran. Lan ki beni okşaş kondarım onu duyma. Ben orada oturup istemedim. Sıcaktan da kıskandırmayıp kalacak moldarım da. Sıcaktan da yok da. Biz kızlar... Ah bu seveyim. Oldu balam. Urmatlı men klassdaşlarım мындай тойдо bir келгенде кийим кечек кийип келсеңиздерби, майкача келбей тартып койсоңуздар. Бул дагы маданиятты турбайбы? Тамаша. Көңүл жакты. Даяр туруңуздар, андай ала санашып беребиз, кереги жок. Жан кереги жок. Giyintip geliriz eve, giyintip. Ayda giyintip gözlerinde kızıyla. Atın. Kafa kafa.
Öpülmezse bugün duramız Akdeniz hoş olmalı Buranın Sılıkmayın üçüncü oluşu. Bak birincide. Екіншіден қыздар, балдар қанша мындай күнден далай өтеді, бірақ бұл күнге қанша қылсақ та теңестіре албайбыз да туралы. Мындай күндердің көбі де болып жатады, бірақ ар бір күн өзінің немесіменен кетеді да, өзінің тәртібіменен, өзінің жолығысымен, өзінің күндерімен өтеді да. 30 жыл деген 30 жылда. 10 жыл бірге оқыған классташтар менен жүз көрүшүп, чээ жазып, жакшы отуруп, көңүл ачып, абдан кубанам ушул күнгө жеткенибизге, жолуганыбызга. Абдан ыраазымын баарыңарга, баарыңарды жакшы көрөм. Классташтарым мындан ары да көп жолугушубуз болуп турсун. 30 жылдык мен үчүн курбу классташтарым менен 9 жыл күндөрдү эстөө, сагынычты таркатуу. 30 жылдык жолугушуу мен үчүн аябагандай кубанычтуу. Ошо жакшы окуучулук күндөрдөн калган элес, мисалы үчүн классташтарымды көргөн аябай толкунданып атам. Arka suğa sallan